Number 1, Juliana Otu. Or you complainant, you know free by tema. One oban kwadu, Awume bright, Ignatius. One also a tema. God! Julia to say, me pacho ya me adum na onso yo me ho ye oba show ya Bible Quran ye bibi focus ya. Kasa prekoshina bobodu ane cross over there. Pacho me pa Bible. Oba ya sorry. Me kwa Assemblies of God. Am I yesom? Yes ma me razi. Me da se fansani fato Bible ne so. Na bodin eyem me Juliana Ekwata Otu. Me sada Bible iso. Me sada Bible iso. Sa sama me beken. Sa sama me beken. No trodo. Mindi tro. Unyame boa me. Order. I'm Julius Assembly na ba. Oh. Me pacho me ye ejuma ewo committee 25 bedi akon ewo tema. Ye ne abrente bi na eye ejuma. Ye ne na ye ejuma bosumi nsia mu ni. Na bebi ejuma na ye no so ye wo bebi a ebi mu eda. Bebi a mbema da ene bebi a mba so eda. Di ejuma. A bakery, a brodo. Okay. Nidi rich love stoja bread. Into no abrente a tai sumano. Mani disikakra eco bank. Ma oba. Ye wo ejuma ni moto a ye odeko. Ignatius so bright ekume. Ignatius bright ekume. To edi eni. Oya igbeni. Into no memenda etwemu yi na ye de sikama ne say on fan koma ye supplier. Ewo ashiama nti ye de motor no kan ho so obeya obekona wa bank next can you say 50,000 500 million nti ebo ye before obekono ye fresh supplier no nipa no discount command so nipa say asabi aye kan na ebobo be yo ekube discount dwane later wo ba bia la ne tokono ye fresh supplier no say nipa say e de bright awume e discount eba no see you wate inti within 1 hour na supplier na fresh o ombedu yo of friend number no so say ye de ne number emma nipa no to friend no so a onfa na ye start say ye so ye den ye free abrante ya amfa call no inti ye kra na enim say bia motor de accident inti enim say e bia akwa da baby inti ya ma eduma no krofo ni bi Cochin hospitals ayewa around bebre omina omu ehunu no ho te ban sa na ene de aye de aye sika na no de edwane yo sika mba moto amba nipa nso e wamba ena ndie ya call report wo police station na ye jaho inti and then 3 days na saade we ya ye yesu ana begu ase akokọ na mu wo mo bele bi Omoke aboafo. Omoke aboafo. Na nyi nti awiada kokula nti mudi nkukọ ebi kula ni brese. Ku bi brese enwia. Na eden. Na ede. Maledi. Ye yesu amudi nkukọ sere. Ebedwa ebu ase ni nkukọ sere. Maledi ne o machi ne feso o. KFC. Yes, I'm KFC. Ya mo mre ebi nwe. Mre ebi na mo de share akono dodo. Awia gede. Na sa akoko sire ye free hen. Hey, madam. Madam ochire ke oba pagasati ena ye call report wo police station ena omuso beye omutwhwemu ena minua ba ko enim mo show yi no sisade a mommbra na money na ye juma for how long ye na ye juma be 6 months ni monim so ofiri he ofiri ho so ofiri ho na wo yere oni yere ba tema ho de monim ba bi wote tema ho no baby a na ote no na I say on obi nchen baby ote ne nye ne permanent place ye the posters bo around say ye hia workers and obabi na ye fa na mutimi gini di sa 6 months pe ekukuru sika sa de ma no we ni jimi obi badada ne so de betu kwa akodada na akwa ye ne ke na tie o wo fie say or 35 ko 36 more than photo by am fan to so me hwehwe no Kevin brata ku me no photo wen obefa
ohia wo betumi aku anadwo wo betumi aku nipa anadwo wo wura yi o bright Ignatius awume yesu ofiri ho company na wa wi am no e friend saying Rich Love Soldier Bread for what tema omni owura na ye adwuma asama ye kan bi ni o jiska koma suppliers ye jiwudi wa famoto no any 50,000 no de adwane owura ye ogina hoyi o hie ni panadwo a obehedi waku wo behedi akum enu ogina so eti ade sham wo tema dodo wa akoso mo pram eko boda no so hilakwaji seme boda afrawo ekeka ko beni wo nya no amon cheme wo konfo senya so obi na akoku no atu hwirem agi moto no yenya ntere ye pe no eya wira hosem enemre beto panwa eja 50,000 da benda boni aba ye kanebinie Ghana fo mo ma ye nina ho na nipa na ye ni wo mo nam no enipa boni fo fa obedwodwu nanim said we ye ni papa eni wa betra na wa yi ujam aye ni papa na wo bo points wa would it one set say bibia no anche so wura na sister mumu sura de ni first ntre to be kukuru ska de man bibia no anche so wura wonya poni a oni wan oso o hwa niema o hwa niema o sove ejuma ne sister na muhia ne kasai onu ye twane kata 500 enye bad pano to a sen kwa ya mom weekly allowance ya mom breakfast bra Ignatius sa wo she baabi abrawate na wiase obeturu kohwe nkwa ye turu ni kohwe owuo baabi a wo biara mo a mo hwe on kran bia wa be se bia ba baabi rensa asawe fo achina sedem gro no gro na to pre momi ye hunu me wira we se champo